Asiano peno media sina de do so ne hwede obonkwata hodo ba na afi ya hwe online stories ahodo nso my join online afi Adom online ye de aba na afi ye rewre mu kwasinsia honorable waba honorable kwaba mejo so adwa boko na nso ye yankopon go ebusuafo ho ye nyame Adom bia ye de nyame ase nkrata no waba nkrata na ba se mebre na ebo honum yes manfo edi ho come but quick one Adebi cost say Mamin draw the leadership of NPP pay for attention to it. Mate to say pay for to an amount say as a sitting MPs government appointees and contestium. If it is true, then General Secretary Justin Frimpong could you know apart from Pachamusa because yes, chaos na mbeba mo party ni amana ko fa asem dia brem no kro na make catch them no. And if it is true, then looks as if say party ni share den sua bi papa bi am free near atu omo no emu. And I don't want to believe say party ni so betra say ayesa enfom so no because enye musu say obeji atum so be ye adwuma wa ban mu so be ye CEO so be ye minister so be deputy CEO be no osi akwan de manipa political fortunes so in the crowd yet no person be contest some company any kwa say yes so that make us I want to believe say enya no kre I want to believe say enya no kre because the leadership of Justin Frimpong Kodua national chairman Stephen Ayisu in team national organizer Henry Nanabuache women organizer KJ Mfua Nasara coordinator Aziz Haruna Futa no one ekeka hono Minister metena se ama BBC akosonte se no krese mpenefo bi hye April sa agenda na dia musa ehwemu ebiem a quick one and then menam kwan so ban me ho bibi okay se minim so motumi ayi afri ho dia but mpenefo ahwe me no and verify my se ufri Achimota old station na wo ba okay na me ba me drew traffic lights na edimi drew Tesano Apenkwa Junction. Yeah. Baby a Dr. Agawa Abrosan is yeah. And I mean who said not trailer can see the menim. How much? Mate na in sana. When you I was like, what is going on? Trailer animating. Aye. Tonight I thought say be obi pesi wo twam. Okay. To me slow down. To me drew in chendo who say baby I made drew no. Or she many when you know some messing. And I mean who said bus and other cars and so. MTA. So I was like, dual courage. Yeah. Yeah, bus echo ya nam ye kwan. Omo akọ Achimota so tie den na omo ekọ Achimota no atie si ye kwan mu a ompese kwan na ye one way say wudu Dr. Agawa traffic light na say we say obewura ye die nim tie one way na menti ase me ko mani na mu say trailer kakraka bi abia kwan ni mu na wabia kwan no mbefa mpanifo mo babo abetwe trailer no omo akọfa kai ti say de okọ abrochi ehye boxes a sa kai na esese gusu ni bi no na so omo de twi o so omo de ye ne den o ena chese trailer no saka container no car no container no say extra size because me hu container wa sana ena driver na mate na si ena obegina Agawa traffic light na si enti mu amoba no du anu direct mo say munti nsi na how can obi na betima hye wo ho asai kwan a ya ye ne sa na yenso ye ba ye ni mo nti ye ba say dual car na press trailer e ba na VIP bus ehia no na kwa wempo enye one way kra ho traffic ye ho chire ye e kwan way enye one way mpo e ho traffic na abada na one way ba omo so free Achimota wo station ba ni nimu se yes bibi sa na nimu ho no ye one way o yeah nti de na omo ye ne kwan ni wono nti e strempani fo se omo check me yenhwe se free wa afensu free of anko barrier na wo ba okay sa crash barriers no yeah essence fom wo kwan ni mu yesre wo mo highway for yesre mo mo de mututuma condemn fo monfa anya hwe ammo dawro na condemn fo metutu because wo free of anko barrier pa obedru bebi enuam fo ne wo no wo hwe se de crash barriers ni gu kwan ni mu a wodi agro bebu nsa de abode wo wo nche mu eti so crash barriers ne da form na omo mpa monfra just a condemn fo mutie mu nkotutu eti engineer Christian adahwache enti CEO de Ghana Highways Authority it's serious we akra komfo anim nanu asem kani minimisa akra watibi na monko na monje ho adwuma emfa emo ba akwa kwan emfa the worker tasma aba edwaso do pay ento aso daily guide the Minister of Education Dr. Yao Osei Educhumfoni aba
eno amone universities no eye enhyiamu na ne minister ka chom say comply with 15% fee increment. University of Education Winneba Ajiatum, UCC so Ajiatum, other universities so Ajiatum. Legon Kwasi Omone Council for the Kwakotena Asia Sana. Omadjo some bed by 15% and also make also edge them. Of which say Adia Legon for Nankasa and say enye entiamra. Legon enye private university. Abide it. Abide Siapon. Ain't near Abide Ebekano and a year more Legon so. Parliament Akasa say. Ye better fees more a 15%. And until in the first place, near ma even public investors charging more than 15%. No, or say it should be questioned. Vice chancellors no cry aso, but the affair no concorda. See a tremendous nasegle gong ebe catch say. This Amusani Council Coco Shansan and the Parliament of Ghana. You almost Shembrama Ghana disono. Akanwa dia tum dia den omumumra no kra yes na omumumra she be eti mbisale go for say ade chi na say drivers chifa mu school mu say moto na ma wo mu nchia mu ba ebe wo de so yen ne sa eti mu kwa na mu yeska let me say what is so special about them man inti no they be vice chancellors agia to me kwa charge 14 point something ebi dey kra nru 50 na woche ebi na vice chancellors ni be ekase omo charge more than 15% dey be refund yes but no so dey ye wo mu yes ebe den oh but they have to we no ebe den dey but no me nya moment carry forward yes e dey akọ the next semester no akotua balance no aban foto dey sika kotomu a is a disability for okure mo se ntua mo direct common fund no aban sika aban foto sika kotom se kukuru akodi system dada jai also yisig for charge usika na bro so ya refund sika bada me kro mo no mo ntokwa na nsa me to prepaid 100 cedi me to wie na me ko check ya online app no 39 cedi na wo phone so mo se me lodge complain ma lodge ya besi ne yisig phone fi me share mo kwa to mo office ho aban foto enya ko to mo awoboa eti abesre University of Ghana sa adene amoye ne de enye no kra wo no enye sa ahuyehia na aba school so na eti ama ka mo charge 39% 40% 50% ya de ya about time so sebi abanche sika bia fa ma about time yo no kra wo na abanche sika bia fa ma about time ama about time wa to mu ntia mo hwenu sa about time betimi atwa sa increment na mo de aba chesre mo Parliament of Ghana en akasa en yagye atum se aban suapon awdo ne yebeto school fees mu a eni kwasa ebro ohamu chichemu edunum etu enye council asem in the first place say the papa cross the vice chancellor of the University of Ghana any other university say charge more than 15% no or say atwemaso because na marshebe dwana nya agree on the percentage ti the papa mu about see the sanso twe no chemu na mo ko reverse na beka che say this is the council kokoshi how I say ubeleto mama why marshebe dwana kra that be edienko a edienko oh is it the crimes or beka so ma ba ko aban ade oh teso na man for timi ko twa school fees na because students be able to be njia o no be na what yes we imagine say o muntua so because the group especially when we call level 400 no ontua o ye rough na kotom se kunkura adwa o better akwaji disregard 48 alleged terrorist publication yeah no Ghanaian Times the EBS terrorist best adua 9 enwotwe ye pomachira kwan ayehu enura Ghana Police Service ne Immigration Service for the state na babonten abechirim say ansem na Ghanaian Times at the buy no ye horodo brother sem Ghana for embonto baby. The big story, IMF international creditors discuss Ghana's debt. Says Ghana any amount do a yedu amuka no amount do yedu amuka no gusu esikunya. Say enye Ghana kwa Sri Lanka eka ho ebi Zambia ka ho bi amount enum eka ho. Say eka do na dey say amene ye be dey say betimi atwa be akomfa nche. Baby e keka kono. This one de cheye. Some de cheye. Say baby a but I don't want to believe say President Kufo dey be friend say epic. Say na do ko epic. Anya epic.
na ojomo de che na free next year kwa sa start abo hofura na sa na be no sa na be no sa hepic ni ho na so bia na omo de different one ba de yakwa sa na be ye de bosia ne de be nya hwe omo sisi schools amai bosia ne de say hepic omo sisi schools ne toilets ne ade I don't believe we mean say hepic there be we nya hepic kan bosia ye twe mutan ye ntimi ntu bosia de oh yes this omo de che ye be sa be bo fro ye necessary ye be sa ba ne ba be bo fro we ni shigu e be frase ye ba bo fro ten ye omo nya adwuma mpeska omo be che mpro hakra na still see na nanum sika na de gusu Bosian de wucho mutan be sa ba Bosian de ye ba be because ye ni ba bia ye ni ba bia ko omo so ba musi e gold wetim ba one box size bo e be mambo omo de be mambo no ade be mambo no metu nko no metu na ade wo fa che na ye chofa gold ya na we ka no ona be yourself ma fo ka no so sometimes ukodwama so okope bosia o enima bia ya na omi nyina na ye ka che especially Aisha one issue ni bae no na ka chem se enye nema nyina na ye betimi aka akiro na ye ka se kyerkyerese bi makiro mo se bo se na ekobo na mano nema bebre koso yes conditions bebre da ho ye ti na me na make no ese nyame a ma ye sika wa ma ye ne ye di sika to yes sika pa ye di sika se cash na nkasa no ebibi ma ye nibi but ye wonne kuta sika no e de beba e beto e de afiri ho no pesamim kuminya abro bayi ayemonwono adwemboni yemonwono enti bibini to na mompo kra se ni nua bedi ya na ene ya da bia dwam kasa mu say Ghanaians we are hypocrites eti those who are sailing through the Shatawales and the rest no omo the weak point of Ghanaians yes and omo say se okasa wo transi adwene e okwa Ghana ni beka ho a untumpon wa abrabom and until they will break the barriers exactly that is what is happening to Shatawale and the rest eti nyatumfo no de e kom so chee na du omo na nam da bi omo ye ona bonusia obitimi shi ona bonuka ona na Friday o asa ono nko na Friday na to no e se okrofo bi agina akwa ho say madam afisia pa na ye bronyo ona be ka je me di bronya me am break am tifie no be ka mu she da so she uniform be ka me am tifie say na ye bronya e ti andoti ye ha nyina e dibusia ne de hypocrisy abrofo monye krado monye mo fa nche ye be poni sa ye be poni sa ye poni sa eti ba menye na to shi judge best CEO best public sector CEO me say Adom FM de no and so eti daily guide we e ba ne anopai yen share your online stories Adom online okohodoma or see ECG records 18 burnt power poles in 2023 6 days into 2023 6 days yes and I say 18 burnt omo aduafuo pam omo ehye kwan ho wura no yesre mwada eya mmamo ni nkwa ho why yenim se pole no eyedua eyetik dua na ayedua ne nso de utimi kura de nsuo kura atwa ho hia kakra ansa no wapaja aben because 6 days into 2023 in fact Edra Akra na publish here no anwume no say 5 days na say 18 a post na mase no a yesra we nya obofo na yeye na nya bayifo na be obofo nka ho o say I was a obofo nka ho no mo masem ne da so konko da so konko say omo de Ghana do omoka e kadada no anti ne wose Ghana hwe no mutua we Ghana man payi na kasa on say Catholic Bishop Conference no omo 16 biennial one na yekoso no o say yenhwe na afei asode ene oman no ties ewom no wo mo enchimu den na se enye kama na se oman no ene asode no omo nkamom yiye na mpuntuo nam no mienu nyina so na emra we African o say romantic groom falls while lifting curvy bride mo pade mu odrododo East Africa mema pade mu odro kukukura ye den ade mu odu chen o smoti we de mu odro no pe kukukura ye den why say bra semse onu kwado no so so de na no ayofrobia sim ko si ba ko bi kwa madamfo na yiro kwa koma so say nya adwhwe nim na wo ye what process ade asem hwe no social media o process to be pai he pai so na se ne ma ne gu abonte ko cheche mu se me hwe no social media ntika me so me ye bi enti ba cho ya oba no hwe no
ehu ne se obetumi amane so ansa wo mane so aye dai wo mane so akwai e kan de ho adwo a me na anu ada ye ma me so bi wo mane so akwai ye ma so o kire tem na ti kwa apai a enti se amome yensesan se de ma ne mom ma me ma no so na ma no so nya ba no so nya bad so nya bad we se wa munato na afa ji se o hye se be peja no ba nyina na hadwe we was police immigration denies media reports on arrest of 48 alleged terrorists na chese we ye di kan akra ka ho asem e won krata ne mu ya mu nsem e no no bi obi ma de beto so the inquisitors so in your first agenda for 2023 a chim mafia in evil game to reward Ofori Atta defenders or the kind of Ofori Atta Foni Abadafe president and Adom Kwakufado and so Foni and so ewo Adom take us here to implement 1% yield levy charge despite parliamentary approval almost only universities ni nyina eyepe falsehood special prosecutor never rejected salary comes with a picture of Kisi Ejaben special prosecutor Efoni Ewaha. Okobin Mines had it wrong on the inquisitor. The youth of today sleep too much. Magdan lament. Hey. It's in a year. Aka isika fu amonye be mu kasa o. Opportunities amunya ye ma ye kwata. Ye ndi ba bia akore ye nya dey. Opportunities amunya ye. Say ye ma ye youth ni kwata. Enye nna na ye pe o. Ye boy ho ye mu bi wa ye da kora ye na. Me ka ye school da abraje ka je. Ya me sire ba mu susu nkasa. Akra no ba ndi akra de ye na nam se ye na obi mfrɛ bia me ko. Me ko he. Amu egu se kra ko mo na. Ba to bi mfrɛ me. Me ko ye dey. Na ti ma sorry afri me di na me nam kran se. Me na because akra de ye na. Oh dey. Yan ka se Magdan. Opportunity na wonya ye no. Ombie bi mu man kwada no so. Mun creative. But Magdan, to be honest, ajomi ntwa no. Or foundation be or the entrepreneurs be or the yes one of the solid yes Magdan only there and look bo abaso was hard no to sad na so sa na omo na ose ye catch them say ni kwaso mo da opportunity na o create mo no but obadi yeah mo I na better because we you rob so akwa ninam krum okoko next time one ka say Sam Ghanaian youth one yo okoko bi kra ko suagu no so ye ka o say Sam Ghanaian youth edi woni asem na be ka say Ghanaian youth nyina wo sumo wonai hendu we ka say Ghanaian youth nyina na ye pen na you are not being fair to us. The inquisitor and I we for daily graphic and twice daja call my jaw online Kebeda spread HIV self-test kit on doorstep 33,000 cases third quarter last year. Hey, HIV. When you ace, we HIV. First stage, you know, HIV. Asem na yekan. Nungwa intelligence shoot up in skyline. Eti MC eteki ship ebanum. Account money not absorbed from illegal activities. John Jinapo and also can say daily graphic and so do we ban no pay. Yeah, we Adom online de yen call my joy online on say Adom de free one say my joy online on so but way the big one here also two die in an accident on Accra Tema motorway na che say Accra Tema motorway no so no kwanhyesi ama nipa mienu na amrumu ho no wo free emu education minister directs UG to comply with 15% fee increment charges now way okay legal interpretation of base figures to use for free fee increment needed. Asobra che kro now. Ompeso mu chem se bra se bedwa no emme kire wo mumu emmamra wo mu gina so e de kire se wo se schools no etu mu fees mo ha mu nche mu dunum. UG provides chancellor. Munyai. Na so ma anyi no mo jebura demonstration be kwaso because munyai. O ma chembra se bedwa no anu awo fom. O mu demra se bedwa no ma twitwiri fom. University of Ghana yes kan chen bia. Munyai. Parliament no so yent be ma parliament ani munya hasa. Se finance minister timi ko gina parliament ready budget e ma Ghana ye nyina ye gitum wotimi ko ma increment taxes na ya start itu am se na no me call krofo bi ko di dwa edwa me di ye nyina si 600 and something cedis ye wi say national health insurance levy ye wi ye say covid levy ye keka bom wi ansa na ya sa beti tax sanitation ye no sanitation na se ni nyina ye tua na se wo University of Ghana so wo hia ska chen Ghana banti the parliament aka won for masam nso ho no mo a ye wo man yi mu munyai ye wo man yi mu munyai ye wo adwa em kwa abusia ye ko ye da se so kan ye ho
wo Badwam so hwe kase na afi de obokrata na afi online stories no so wo kan o me ne kwasinsia na wa na ebom kai se wo hia me a e ya frɛ me anoche wa aba adwa se wa Badwam abukansie etwa so ye basisia